New World Order chu tiang te alo ni chuan na china khan shit chak deuh mai kan nei amo a chan chu New World Order chu one world government ne la lo ni zom chauta a chuan chu ti ni chun America hian ron kalpui ta po ni se eng mangin nge New World Order chu ron kalpui anga sa kho a sarkar pakhat ni tur chuan yu one world government chu sarkar pakhatina ni mai ta a chu sarkar pakhat ron ni tur chuan America chuan eng nge man ro man thei ta kang le thil ol aya ni talawamo kong tin reng atanga an lo plan lok khangai ta ni tin hey khobela chon ram tam zo ki democracy kan lo ni ta democracy re renga chon freedom of speech du soi theina ngai dan soi theina sa kho zalen na freedom kan lo nga ta ni rights po kan lo nga ta ni kha ka democracy a chonin kha ati hle thei don lova awang chu tuina monia ron dinga nga ka du velo wati chon right nei boxi constitution in khapa right kha ron protect boxi khapa kha intingen control ta kang tunchu ma po khan Donald Trump khan he new world order le one world government kha adu lova wang khan ama khan an be ron ta ama kha hoi sensia atum ru box se tingar ngarama se tling thei lovin an siam ta khanin mizo tong chon an tukzal kan te meng chu an tukzal ang khan hei atun chon alang talo khan ya hemi kha kalpui tur chuanin hi su pakhatna chon man lak na chu sa kholama khan chu ecumenical movement kha an han siam ta chi ecumenical movement chu fe da women han soi sak ecumenical movement chu sa khwa zong kha kan thurin na khanin in zom khom teila ta chuanin mani thurin poimo kha chu lak kol vek maila ma se in hoto lovin in za tonin beramin ruk sak to lovin tikhan in ngei dawin om howang utina ani de uberin ka sia tiam dan chon mo kha ka ta tan khanin pop hian ma hian lana sa me ma tu na chuanin sa kholian zong hi ama anwaya da ta tin poi mai pakhat chu Jesuits ho chuanin Protestantism hi ti chimi antuma chumi ti chimi tura ron ding chuak khan ni kha history kan zir chuan inquisition te kan ron start ta khan he Protestantism chu kumsang ni le som pasari Martin Luther khan Protestant movement ron nasalu tu ka khovel pumaron ti chuak tu kha kumzanga na khanin October ni som panga 2017 khan Wittenberg biakin kongkhara thesis 95 thesis ten awakil kamo kami atanga kumzangana 2017 khan joint declaration kha khovela Protestant koshan lem zong ho khanin abik takin Lutheran Martin Luther Paul te khanin joint declaration khan sign ta ten hey koshan dang Protestant koshan dang zong panan thlop ta veka Protestantism aum to lo wan ti ta ni chu ta chon chu pop tum kha chu hlot ling ta ni tuna yan hemi at dulo chun chu 7 day Adventist koshan deu chau hi lang thama chon khovel koshan a chon kan niang chu vai te Muslim te Hindu te mo Jainism te khovela sa kholian zong chon hemi ecumenical movement noi a hianin remna le muan na mang khan in zom khom chu an rem ten in mu khom an in mu khom lo mu chu pakhat chu lo ni ta mo ta chuanin khovel pumpui hi soman then ta ni kha tuna entinan ram pakhat na chuanin Canada USA le Mexico ka pakhatan han rin ta khovel ka region in
region soma zone le region in an semta kini India hi pakwana kan tlata mo ta chuanin kaka UN noya ni ta United Nations noya khanin kaka kan vai mai khanin i United Nations noy kan ram soma kanin semanga ta khanin kanin thenanga ta chuanin poisa hi pakhat thimang theila te ka European countries akan ram somni pakwanin kasi European Union akan ram somni pakwa ngeni ay tamshet kakananin zom khoma poisa pakhatan man ka mo euron man ka kaka zinpo khan kang ram somni pakwa ka chuanin kan kaltlang thei veka visa thanangai talo visa pakhat chela ka ngaya kami visa ka Germany tangpon ka lateya France tangpon ka lateya takan kami visa kan ito kachuan kang European Union noya ram ren kachuanin border nei lo khanan siam ta ni chu tu new world government a pohianin border nei lo tak kan khovel hi omandu ta ni chu wangchonia Donald Trump pakhanin Mexico le USA in kara banglian pui mai kilometer zanga zaruk ai thui sakatumpo khan an do na salutuka American Congress khanin poisa po khan pedulo ni khamo kami sakna indai dan khan dulo ni ram le ram indai dan na tura ni lawan tita awan chu kami kha chuanin hei kan ram hei nang ma ram ti kan indai dan hle chon kami new world order khovel thar kalphung kha atlen te don si lo wang kan kha hemi apo hianin pop tuna pop Francis han mal an sa maya European Union kon man lana saboka refugee reng indona wanga refugee reng kha ram tinin kan lo lat turan yan tita Germany nuai ni Hungary nuai khat heta Britain nuai ni tiang zong khanin kulaya indona wanga refugee kha semdar tur khan te kha ta khan Britain khan England khanin kan ramate tolu tuksia kan tot tolu tuga tiang zat refugee kan la thei tolu ti kha mang khanin European Union atang khan chuana chan dangpon nei thoma se an chuana chan lian ber tren kat soidan chon kami refugee namdang le kha England ra ba khon an tam to nia khatiang zat namdang bok lo lak lo kan ramin natlin to lo kan hu clear kar ram te takte ne wa an te kha an du talawa Brexit an te ta Britain kha a exit ta ne chuak ta ni European Union atangin mo kha andem ma England khan dem ma se chuak ta nikum an beire ne chuak tur po khanen an dang na sa ma sen chuak luita nikum January ni somthum pakhat khanin ka sian chuak ta ni one religion chu ani na taka chuan Roman Catholic ko ran kan ti hi ko ran nu berle apa chanchang bera in nga ya khovel la 1.3 billion member la ya nei ta chuan ani na taka chuan khovel sarkar a hian member nga leng tirin thei ta a lipo palo lar bok ne chuti ni chuan one religion chu han kal pui don po ni se i Roman Catholic ko ran hi chuan an thei khopang tirin thei ta ni chan chu mun reng an zar pharta a chuwang chon one religion chu pop kai hruai hnuaya chuan kan ul sam hleang ti kha arin thei ta ni chutro sa khuwa pakhat zum khom na chu khia tu tein lo thret ta na kan du chu one religion kan ti khan sa khuwa pakhat ta khom a pol ming zong kal san vek ti lam ni lovin mani pola tho si a thurin tlang lo na in zom khom kha ani ta ni in po khom khati chau khane na in zom khom theyamo wang chu rin bik khaju kol khan la phala kha ma se kan in do lowa kan in ti boi lo nan khan tin he ta ho tu bera Roman Catholic ko rana phot khachwanin engpo khan poisa talawan asan chu engko ran tam po han sut nga man dilawa an ko ran ho sa ngel het bera an lian ber boka chuwang chuan an ni malak na kha chu ko ran te jok tan chuan zom ngei tura ngai zo alo ni amo chuwang na ol sam em ang ti kharin thaya thurin thang te ma se thurin thang akhan lowin
an nalai do te ka om ve theya chu tu na ecumenical movement ya tumber po thurin tlang lon mga in bo kho ma khani ta ni mo in rem na lai lai in zom khom kha chu pop kai thwe noi chana ol sam don le ti kharin thei ta phota ama hian ma la taber ani ta khan azit na zin kwal ta ram tina ko ran lu ho khat lo ta mo ko ran ba ka sa ko rang ran lu ho khatro buddhist te hindu te muslim te chiang emponi se new world order tura poi mo de mai pakha chu kan soi fel time ka ria a one religion sa khuwa pakhat khat chu te khan kan ngai to chun som thei to kan ngai dewa chon new world order tura ta na akipoi mo pakhat ve le one ramri kan se fel don ta ni mo one government khan ni chun khan an soi thuak to amaro chu ramri zong kan tlemi ka han du chawa one religion na tlemi ka focus de wang khan kan han let le nia chon one government one world government chungchang hi kan han soi hole anga ta chuan chu america kai roi noya I ron kal tur ni thu kha bi somin min han thrila chuan George Bush senior zoka sangkha zago somriat le paria somkwa bor chovel building to na ma che khan ni kha chuan khami president hun lai vela state of the union a soi khani ta tro parliament member zong te senate member zong te ma soi khani ani chuan chu one government chu engtin tak marot kan pui dan tora chu an tum dan chuanin man lak dan tur hi to na lan dan chuan engkim mai hi aruk khelani feka wang hen iso krista kha chuanin kayafa ma din khan ka zirtir na reng chu hi mi zong hriatin ka zirtir chu in thup reng om lova kathu soi hretu te kha zot ta chu ati kha in thupineng ma ka tingai lo ma se heavy new world government te one world government hi chu rukin antita chu wangjon kho ve la hen tlang zar lu tuka ne lova china ka soi kha malakai martina jesuit puithiam lo ni thin point an tlang zar khan an hu loka khanin athita ni tha ani kha an ringa khatiang khania thil hi aru karala thil ti hi ani hi chuanin mi pui du lo zong tak thil thalo hi atel ani arin oma chu wang chuanin tuna po hian hei clear kha ngai tan kalpui da ni tuna hei Joe Biden apo president kharon neta president an ni phat khanin refugee lo lut tur kha in lo movem tv a khan he lampang Mexican Honduras tivel Mexican border bula khan sang tel khan in tlarani kha America rama lut khang ho kha lutir vek turan tia tin America rama namdang tomru paper nei lawa America rama lo lut ko makta duai som pakhatan oma Joe Biden a khanin president ka ni heng ho hi green card le American citizenship ka peve kanga ti tani chu ka tiang khanin new world government a kha chonin namdang kanin pol vekang kanin pol reng khan nam feeling ka ati chaw ta ti ati niam ta ni in pol khan nam feeling ka ti dal tur khan ni je tia mem min ron chim chon tu na hu Tripura po khu han enula Tripuri ho kha khumi ram nei tu khon ni thina ma se Bengali ho in an zuk pol tavaka an pol dal zo taveka tu ra chon Tripura rama chonin Bengal sarkar ding tatlat mane Bengali sarkar Tripuri ho kha mu turan tolo minority an nitani chu tiang chu new world government chuan tum tani in pol dal kan in pol dal reng chon tu na Mizoram apo soi tamai maila nam dang zong ka tan tan noi la khoi ang mizo feeling kha thei tong chak big khom thei to la hanin thlang tai la MLA eng zang nam hlang angin kan nan chwa te yang kha new world government chuanin khatiang nam hlanga kha an du talawa mo awang chu khovel pum pui kha pakhata siam an du awang khanin in pol dal na chu wang chon ne refugee hi an thon dar ta kha refugee hi noi tel khan ne sia kan pot sat lok je zona kalo na yamo chu ti ani chuan I American Donald Trump ta khan America first policy ron ta
Kaka New World Order kal chia ne atil ti zong zong ka New World Order kal ni wang ani kha chuan American kha a favor adu sa na tro ani policy po khan ta chutin chuan hemi New World Order tan chuan nok le do ni chu a tro an holut tu office an la ka ni khat ni tang khan an be tan lam kumli chung kha ni khat po all lovin an be ani chutin ni chuan tu na khwan American kan ti sap ho khu anin ti American ta bikin mingo ho mo chu ti ani chuan mingo ho chung chuan na white supremacy kan ti po ko ani mangai don ti na ni ta tro ni chuan tun na ya say no racism tiang chi in chin thlian na hi kalpui lawa tha ti in fiam na rang ate po an han tiang do te po hi New World Order movement vek lo ni mo ni Democrats ho khu New World Order do an ne lam tin New World Order do hi hey Roman Catholic Ocean khan ni taboka tu na khan khami ni thei tur khanin an President Joe Biden jo Roman Catholic alo ni ta tu na an Congress sa an speaker khu Nancy Pelosi khu Roman Catholic alo ni ta tu na an Chief Justice Supreme Court Federal Supreme Court and Chief Justice khu John Roberts khu Roman Catholic alo ni ta an Attorney General Department of Justice head tupaka William Barr Trumpan manilo ka ban ka a retire ma cha ban pa ka Roman Catholic ani boka ra chuanin Mike Pence ko Roman Catholic ani ta boka Roman Catholic in to New World Order du a thil ti thei si khang ho zong zong khan America rama mun poimo zong zong chu an lo ta ve kani chu jang chuanin New World Order hi chu George Bush senior an lo so yang khan America hianin ti theina moral authority ani ati na chan chu Catholic khan lo in da ta chara nan Supreme Court ku 9-member Supreme Court judges khanoma pasari khu Roman Catholic anya pani khu Juda mi Protestant pakhat manom lawan Supreme Court akwan ni chu chung te chu chin chat la kani sulai chu ma se zona ga nei vele tlat mai ni mi dang pon nei tho ka ringa thir tu te si nga po ti in ngai thak lai hian chumi chu zot seo in lo ti mai thia ma se eng po ni se kan zot thei ve khelo mai thia ka ri ro omang ang kan han zot le nga pi so mi hi chu New World Order chuan aron tum chu in pol dal ti mayang i chibi kom lo in thung khom tuk bi kom lo sela chak bi kom lo sela kan ram ri po kha hum hal lu tuk lawila du kha in lu po ila in pum khatila lungrol taken omila tiang deuh kha an tui pui chu ni ta thu pui chu tro ong tam taka om ani le America khu ho sana samei si a khovela economy ka number 1 ni te kan ti ta tro engki ma number 1 no ta sumle pai ho sakna te ani chon khovel sumle pai in chun khop na International Monetary Fund ang chi te mo tin economic ni forum ang chi te nen hen eng takin ngen New World Order hi lovin zom ta kan le chan chu sumle pai a mangten kan lo in control ta a mi ring chu America po super power chan chu sumle pai ho sakwang ani ta New World Order le hemi economic forum kan ti te International Monetary Fund kan tiang chi te hi engang takin nge ain than zomang tu na hianin World Economic Forum hianin New World Order hi aron champion na samo masa New World Order ti amang lawa the Great Reset ante ani the Great Reset ante lo chuan the new normal ten ron tia kha heng ron thlen tir tu hi tuna pandemic hi an puta ni tuna ripui leng hi he ripui leng hianin khovel economy ati cheta veka lockdown te na satasia heta tanga kan ron har chwale chuanin kan khovel kalphung he danglam vek turani atluya kan kal thei to lawan ron ti ta chu Pope Francis a hian a ron tlang au pui bokani thei hi kan nun phung zong he danglam vek to tur ani an ron ti ta mo kha heta champion ber to chu World Economic Forum ani World Economic Forum hi not claim ka siama hemi hi World Economic Forum hi
a member te chu khowela mi house ton to i business ate company ate a top company a chon top za a top sang khat member ania chu ba ka chuanin bank mo bank khowela bank lian tak tak heng ho hi hami world economic forum ina an member tura thanten nia heng ho hi Bank of America BlackRock Citibank Goldman Sachs Hong Kong Shanghai Bank Corporation mo Russian lender S Burbank antile banking le investment company dang som pasari le khowela an trustees achon an board of trustees achonin khovel business leader CEO temo politics a milangsar academia a milangsar le civil society a milangsar baka mimala chuanin celebrities ho hi sports emo movies lama mo hey mi khovel mi na kan ngai san heng ho hi hemi world economic forum ania sang thum chuang ania mi house ton to top an ne chu tin an world economic forum ina an sum the fund tu chu chung ho mi house rwal ho chuan an ni ta mo hemi world economic forum in 1971 a lo piang ania a founder le executive chairman chu Klaus Schwab teni German engineer ania le economist ania sangka joko somthum pariata piang ania upabe to taka hei hianin manilo ka thu soi chu tuna COVID-19 pandemic hianin kan khovel tan hian kongzim tak poimo lutuk si minron hon saka remchang minron hon saka he kan khovel hi siam tharle khovel shrisel zok khovel hausak khovel hausa zok le sum in semdar in sem kwal na in ang pata sum nei thai dan khovel mi te zong zong tan kongaron hongeron titani chu khaka khovela sum inang de pata nei na chu communist rama chawani tani khaka heng hi ron ti an tumta an soi ta chu the great reset the new normal antia ta chuanin he world economic forum hianin tuna tanga kumsoma kan khovelom dan tur kha an ron ti chuak ta mo an soi dan chuanin heng hi ron theng don ani chu new world order khovel kalphung dan tur chu mo pakhat na chuanin thil nei pakhat mai nei lowanga imingin engma nei lowanga ma se ihlimang anti top mai ni pakhat na chuan pani na chuanin chu eng mai nei lowang khan idu apyang kha iwa hire don ani I hire anga ta chuanin idu apyang kha drone in iom muna ron peng che drone in a ron deliver ang anti tamo pani na pathum na chuanin USA khu khovela leading superpower ani to lowanga ram claim te in khovel hi a control ang anti tatlatani USA khu chup ti chat ve kan tumamo pathum na chuanin tuna i thine mo I lunga mo I chuapa mo alo na ta alo dam lo ta thak alo ngai ta chu tiang tak sapeng ron petur che ing ha ngai to lova ke manin kan siam sakang che tak sapeng thar imamo ka kan siam sakang che antitani tina palina chuanin sa hi kan ei to vak lovanga kan khovel boruak siam thatnan le kan thrisel nan sa hi kan e ni pon chang chawin sa e to rom tong an tiamo pangana chuanin
billion khat crore za mihring hi khovel siksa dang lama wangin ti chet an niang an heta hian displaced tin an soya will be displaced an ti chu an huna nom to lowang crore mihring crore za 1 billion mo 1 billion hi crore za ne kha son an niang an ti ta ni ta chuanin chu khowela chuanin tun ai hian refugee chu inson kha chu refugee kan ni don ta ni refugee hi kan welcome vek don ani ti ta ni chu kan in pol vek don ti na ni chu khovel hi mo ta chuanin parukna chuanin petrol diesel kerosene fossil fuel an ti hi oil hi kan mang to lawang oil mang reng chuan manan choyang hetiang petrol diesel kerosene hi chu history ani tong thil hlui ani tong kan mang to don lo reng an ti ta kha tuna Joe Biden an presidential campaign a po America Donald Trump pakanin khowela petrol man lo tlom na chan pakhat kha Middle East a Indo na te kha lo om lo na chan pakhat chu Donald Trump an wai akanin an mani rama petrol khan an lai chuak tan manghal ta ni chuanin khulai Middle East oil khan zuk leian zuk lei talon zuk chuan zuk chu talawa khung kan chu na sarta wangin Indo na chuak tam lu tu ka tia ke manin kan nga tok lu tu ka hu Texas te ku oil tam na lu tu ne kha kan mani petrol le diesel an man wang khanin an niang nar ta kha Joe Biden akan US election akanin thua soi reng akanin ke mani oil hi kan mangle to lawang ati tatlat ani kha pon atanga le kha te chu Donald Trump akanin aron ti reng kha ani kha chona letling thok ani wang chu Joe Biden ate chu globalization ni new world order du khan nia kha an tum dan chon hei hian ti to panga heng petrol diesel reng kan mangai to lawang an tia tina pasari na chuanin sikei sena khianin kan han lonang mishing hi sikei sena kan lonang kan han kalang an ti ta mo tin atop na pariat na chuanin sap howina values an lo nei chiale than lo hriat na reng hi tuna hian breaking point ta om ta ni swal lo thalo kan ti hi breaking point adol to lo kami chiale tha kan hriat na hian chu wang chuan he khovel thara hi chuanin checks le balances mo system thar kan siamang an ti na ni chu khovel tuna thar om tura new world order kha World Economic Forum chu ata ho tu te ho kha khowela mi house per tele khovel world leaders le khu Democrat Party ho America tu na ro rel te hang inan du dana chumi chu tu na tanga re lo te a chu tiang chu kan khovelom dan tu chu anti tani chu kan an mani thu chole an ron kal phung tura in soi then khat kha an mani poka ain kal deu lo mo ti kha ngai dan kalo nei mo chulai tin ngoi lo ro tu na pariat ka ron soi khamo World Economic Forum an website a om an zep lo chu wang chon clear tu te ponin lo en do ne chon World Economic Forum ka han type lu tu la hatan website a khan an lu tu la heng 8 predictions for the world in 2030 antia kata kana lo lang ve kang tu na karon soi ka englo achan chu tu nai ron soi khan mani le mani kan kal deu lo mo ti na lai ka lo nei mo I athena khan America power ti niam khan eta ni chu American kunan du tak tak ngem ti kha ka zona chu ni tan chu Democrats chu nan dua Republicans chu nan du le na chan ne irin le chu heng zong hi an lunga hianin mastermind tu inemonia control ani chu ke chuan ka ngai dan chon setana kha ani lo thei don lova
eng wangin nge ram house em khan re theyan han du tak ringot na tur loksin mo chu la ya po chu chu ba ka chuan chu pakhat na khan eng mai nei lo wanga ma se ihlimang an ti ringot te kha eng tin nge eng ma nei lo khai hlim te kha communism socialism cha ania ani chu pakhat na kha socialism an zuar ta ni tai ma le thokrim te tan I thorim raum don lo ni pathian chuanin itu che khai senga nga ti tero he khovela po hianin kan taima ka kan tu tam chuan kan seng po kan seng tama ita lo ni ta democracy chuan ita lo ni ta ma se world economic forum chuan pakhat na chuan eng mai nei lawang ta pakhat mai nei lawang communist akhan ta pakhat man nei le na mani po khai ta ni ta lo sarkar tai ni ta chu mi process la review lo mo ka ti ni chu kai chuan mo ka zona chak chen lo ngai to chin le la mo chu mi ring ril ro in tu tur hian rai de lo mo ka ti ni mi ring chu an control lui mai don na lo an ti lui mai don hei hi an ti tum na 1971 atang to ni hei an tum na to asan chu tu na an be to aru kin an ti reng amo company de pon hosa kan du a mi ring chon hosa kan chak ta I sum le pai kan du ta a lar te kan du a chu mi a mina a be na tha kha ama ta ni lo tur le a thopo thok ve lo te ne na in rol khai lu tu ka han khai rol kha mi ring hian kan tlin don em ni ka ti ni chu mi ring chuan in an du lo wa wang chu ka thenom pa that che em eng ma pon na thok du lo ke tai ma em in na thok na sa kha na to pa chuan sarkar khan in ang che min han peta se ali mom don lo ba mo awang chu mani thora nge kha ma se khatiang khan ti don lo wa communist ram re nga chuan in tu na China rama te khwanin mi pui chuan an du le ne ko tiang ang sarkar khu ma se so an ron lal khan sarkar an ron lal khan an ron tilui ta ama sa in mo anan chak na chu mi hausa ho ram hi kan pe ve kang chu an ti phadani mi re thei na na khan ta khanin an ron lal khan communist party an lal khan mi hausa ta ram khan an chu sak ta ve ka mi re thei na nan pe ta ni in ang pha khan mi re thei khan han lom ta kum ngan nu vel le ka khan an chu sak le ta ve ka tu na ken tu man ram an khatia mani ta ti tur khan nei ta communist a chon sarkar ram ve khani ta sarkar khan in a list out ta ma se ki an hosa le box ya mi hosa ma se box ya freedom of speech an nei ta mi alawa eng ma ngai dan an nei thei ta lawa freedom of religion an nei ta lo boka tin trong chua thei na eng man nei lawa kha an lim le nem tu na poke na ruk kyanin christiana in let kitam takano malon kha China type of China type ang deu leka hausa si ma se mi pui ineng ma nei lo sarkar ina control ve kanga ma se mi ring ma mo zong an mani sarkar in an pe nga sarkar khan paisa siam na sanga khatiang ang kha an tume mani chu tu he an to na karon chiar chu apo khan khatiang kha an tume mani chu o tia langa tin Christian kan nia Bible chuan pathian mel ma kan ti taro pathian in mel ma nei ta pathian mel ma chu mi sing te mel ma nia he lai nung lama khan tu in nge control tu he tiang he nenga tinge an ron kalpui ta tlat te kha englo ke ma chuan ka lo ngai dana chuan one religion he chu a thei mai ka tia chan chu Roman Catholic na an kai roi dana hi mun taka han thlir hi chuan tin heng lai Mizoram a bokan mu phak to ka te po ko ran hian zom khom chu kan du put ni kan du thu mani te ang a har don lawin karia one religion hi chu mo ma se tu na khami World Economic Forum in kai roi na le an man ni thil tum te han ngai thak kha chuan one religion tur one government sarkar pakhat noya economic forum ina han kalpui tu chun ala har deuh lo mo o ti kha ke ka ngai dan chun ni deuh mi ring chu ke mani ho ngai dan chon a haranga ma se an ni khan ho tu ni na thil ti the na phong ro rel na phong an ron chel chuan an ti lui mai do na lo
เนี่ย ข้าอันคอมมิวนิสต์รามาปนติลุยไหมล่ะ ตัว เยอรมนีฮิตเลอร์น้อยอันนนเตียไชน่ารามาขัดยังข้าเนี่ยขัดยังดูรัวข้าหูตู้นี่นั่นอันนนเจลชวนโรเรลน่ะฟงอันนนเจลชวนนี่ชวนนนบาร์ไม่ต้อง นี่จะน่ากันเทียบที่เราขัดบ่เราหลังดูตายกันเฮียอินเดียรามาปอนี่ชวนตัวน่ะฮินดูว่ากัลปุยตัวเทียนนัดตะกัสรการน่ะอันชมคมเทนี่ชวนมินติลุยไทยโดนคมไม่ตรอตัวน่ะไงตัวละคัชมีร์อาเตคานจมูกคัชมีร์ค่ะมุสลิมสเตทเนี่ยอินเดียรามากัน constitution นัวยา special protection อันเนี่ยจันขัดทิลตัวรันเทียตาunion territory รันเสียมเรื่องนั้น state อันนี้นะคะอันรันเฮลอันละติเตตจุยาสุรการินโรเรลน่ะฟงเจลตูเตที่อังกันเนี่ยไหมอันนั้นเฮลพออันเฮลดอนตาเซอัน mobile phone อันชูสักเวก้า house arrest อันดาpublic meeting อันกูเทลวะทวนสวยเทลวะมิชิงเรื่องอินทุกันสวยเทลวมีดังกันว่าเปียกเทลวจนจักได้มากันไหนเลยนะอินฮอร์คอมคาเทตลวะมั้งโอ้เลยตัวนักขันone religion จงจังเตะตินสาขัวประคัดกูขันสุรการประคัดจงจังเตะกันหันเคลส์ฮวะที่ชวนcommunism น่ะรำลูลักนันเตะไชน่าเตะรัสเซียเตะมีเอาสาวท้าเสียสุรการน่ะอักขวบเขียนดานตินมีมาลินน่ะเจเลนเตะกันตรงชดเหนะอันดาลดังเตะโปข้าข้าพิสอมันเจ๊เตะกันหันทริลละตัวน่ะยันหันโจตูร์ตั้มตักกันนั่นเนี่ยจุงจุซุ่มเล่ไปดันจงจังยันโจกันดูโดนะอามาให้กันเทรดต่างคัน IRS retire อันนี้ซุ่มเล่ไปอินเดียซุ่มเล่ไปเจ็ดเวลดันเตะโปเรเตัวรักง่ายอ่ะที่นั่นนาโถนะเบรุเตะโปเรานี่บอกการันซีจงจังซุ่มเล่ไปลุนะจงจังที่ New World Order Movement อ่ะชวนin ทุกตั้งเดียวลินสุรการเตะโปอมิละอีการันซีเตะโปฮี in ทุกตั้งเดียวลินตัวน่ะยูโรนมั่งไม่ควรอมไม่นี่เซติเตะเตะข้าอันทุบปุยเตะเตะข้าอันนี่ตาจุดที่นี่ชวนรำหัวสาระเทฮีอินอังปูเทียนรำหัวสาหินันดูโดนเอ็มเดที่ไล่ข้าโจน่ะเทจัดนี่เอ็นที่นั่นอินเดียนรูปีเล่ US ดอลลาร์อินทับนั่นแจ้งสมสารีบอร์เวลังเรานี่ตาข้าหันโจรัวไม่ข้าอันดูโดนเอ็มเดที่บริเตนพาวน์สเตอริงเตปอลสังตาตาญี่ปุ่นเซียนเตปอข้าเฟลไฟต์ก็ไม่นานเฟลเลตก็เที่ยววังต่อข้าหันใส่กับตัววังมั้งนี่ตัวนักขันจู World Economic Forum จน the Great Reset the New Normal กัลพุงอินเซียมชัดเละตีข้าอันรอนโปรโมตตาจูตัวนั้นจังก็คุมสอมาจนให้เขาเวลกัลพุงดันตัวจูเห็ดตะกินอมตองตีนแปลนนั้นเนี่ยข้าซุ่มลำปังจูรำอินเฮาสักเละกันปอยซากันเละกันอินสัลดันเตปอกติดังละมังไงดอนะข้าก็ตัวนั้น global financial reset อันติตานี่จู่ตัวนั้นกันปอยซามันฮีเฮียนี่ไงหลุดนานี่นะฉันเฮียเปเปอร์นี่ตานี่หลุดนานี่นะฉันจู่เฮียปอยซาฮีเฮีย Reserve Bank of India inเฮ้ปอยซาในตู้ฮีเจงจันนี่กับเปียงตีน governor ขันเล็กเฮ้ตายนะ signature เจ้ากันนี่เฮ้ Reserve Bank of India in เฮ้มีปอยซาฮีอันหลุดนะจัดจู่เจงจันนี่อ่ะเฮ้ปอยซาในตู้ฮีฮี guarantee กับเปียอตินานี่ตานี่จู่วันจนเฮ้มี governor Reserve Bank of IndiaนะGovernor ina sign na bangin hay yan lutna na itani kami kani lo se chu hi lekha ringo tani setia mem ka hei tu na hianin khovel hianin in le rala hianin dollar hi kan mangani America poisa dollar kuma ka tu na hianin kami kan kalphung hi hemi kan le kanin sal hi anti dang lam fek dona international level ringot lawa po hemi ram tin chung ayan anron tin lang anron ti dang lam na chan tur chu American dollar kuma hetiang guarantee kha nei velo tu na khoi nei lo mek nei mi alo hey India ram paisa chon governor in
hemi hep lekha keng re reng hi cheng zan hi angal hlu ni he lekha hi ti chu I promise to pay the bearer hey hetain I promise to pay the bearer a sum of 200 rupees atitani governor in khatiang kha America paisa he na umbe talawani America dollar ra khwan mo tin khu US dollar khu he paisa kha lutna nei tir tu chu he paisa guarantee tu chu India hianin rang ka chaka nei ani tuna anh tin ga sel piango bank atangin paisa iwa puk khan da kham turi nei tero da kham lowin bank in loan an pengai lo hetiang ang governor India sarkar in hetiang paisa non min pek thaina chan chu India khanin min pek ang zat ang hu kharang ka chaka nei nei ise tia mem collateral nei nei kha kha bi collateral kha America paisa khona nei ve talovane khu ti dang lamanga yan ti tamo rangka chaka mo tangkarua mo thil hlu atluk puya kha anei ve nga yan ti ni mo chu ti dang lamanga yan ti ta ni khovel pumpui aban chu American dollar hi khovel pumpui in sum don na atana manani si American dollar hi mo kha gold ina emo rangka chakhe hlu beramo paisa chu ti lu tu ber chu rangka chakani ta rangka chakhan collateral angin a guarantee ve ta silowan paisa ko chu wangchon ko mi system ko thalawan te hemi World Economic Forum chonin financial reset atan hianin tuna hetiang paper paisa hi kan ti thive kanga khovel pum puyami hi US dollar poti amin US dollar atanga tanin okay anni kha gold backup ve lo chun khovel paisa chun akina kala soi fiang India rampo hebi zanni hi chu zanni ang hu kha rangka chakena backup cholo India rama po thil dang ramin mo thil lu dang ina mo tangkaroi na mo a backup thowa mo paisa backup lowin currency note he print tailo hemi ang local thil lu rangka chaka mo tangkarua mo thil poi thil lu inei angjat zel chau kha paisa kai print tai ta nei tuna India khan paisa kan lo nei talawa India sarkar khanin paisa siamna khanin adu zat paisa kha wa chu thei le nem awa siam thei le nem rangka chaki engzangi nei tangkarua engzangi nei ngama thillu in nei angjat chau kha paisa kha kan siam thei nei mase America khana ni ve ta tlat lowa America dollar tin America ram khu danglam na chu hey Reserve Bank of India hi India sarkar ta ni America ram achon Federal Reserve Bank khu America sarkar ta ni talawani mimal ta private ta lawani ta khumian paisa chut khu rangka chakin a guarantee box se lawa andu zat ka dollar khon print ringot mai ne chu kha Federal Reserve atang khanan anwa pukta khan di khanan lo puk tira an rul thailo khan interest apung khan choi tir ta chu wangchon America kon Federal Reserve Bank paisa khu trillion and trillion exange abat sakta khan di khanin anni khanin paisa kon chumia me de kon dollar khan chu zelan an siam zela khanin hausak na diklo rangka chakina bag silo thil hluina bag silo paisa kha tam talu tu kamo kha siam dang laman tumta kha he World Economic Forum la New World Order khan kha ron siam do na chu wanchon America kha super power ni tolawang anti na chan pakhat chu an dollar khu en maina backup talawani
alo makle mai chuti ni Yeah. chantro America sum le pai din munte chuwang chuan khu an soi re reng in preacher ho re reng chuan America an khon poisa banna salut tuk no pangwei aron pian chho piang in ba nei na ron piang chho kan ti tin in lo senga yam kha chan chumo no pangan ron pian piang khanin birth certificate an han pe ka piang khan an ming ka capital horopuya hetiang horopuya an zia piang khan horopui khanau khanau ming khanin reserve bank khan poisa siam ta sarkari na bat sakta khanau kha pian tirni tang American citizen ania pian tirni tang khan leiba sing khat dollar chon nei ngal ta renga tani kha mitin khwanin leiban phur tir ta mo kha eng tikni amo chon khu ko chim do na an financial system ko collapse do na mo a che do na chu wang chuanin an mithia minan soidan pe chan 2019 khanin a collapse thela ma seng tin amo an tlang zar lo rengot ani an thup a graph kan han hu pe chuanin nas an din muna thalo lu tuk chu rangka chakin a back up velo ani hey India poisa hi chumo India chu rangka chak nga ram kan lo ni ta mo awang chu vai ho hi rangka chak ngai na mian nia in tin mai han rangka chak ke ma ni enge maza the an beng be an thi a rangka chak kha in nei na po an man ber kha ni ta tin i kan rangka chak hi kan poisa hi tun ha ya po khanin in International Monetary Fund khan 2009 khan ton zani rangka chakawale ni inden rangka chakhi kan la tamo ei note ka siama po hianin ma sengin India khanin India sarkar le Reserve Bank hianin he Indian rupees si rangka chak ringotin ka guarantee lo wangan tita thil dang nen an guarantee ta kha man lai chon Nixon hun lai thleng khan 1971 kan Nixon a sarkar lai khanin American dollar khat kha rangka chak gram khat le chan velu hen nani nena in hen amo ma se Nixon a khan 1971 kan ati top taringota khata tang kha chonin engma lutna tak anei talawani cho an dollar ko ader thong lutuk American dollar ko kha ti dang laman tuma India hianin arang kachak da khom na himo Nagpura khona nia 2018 khan ton zanga le somnga pariat ton rang kachak ne cho metric ton chu Nagpura khon da tha tin ton somli pasare kha Chandrasekhar Prime Minister ani lai khan Janata Dal laya Prime Minister ani khan ton somli pasare kha London ava phur chwaka London a khwanin awat da London bank kan da kha loan kha an ala chuak ta dollar makta duai zali le panga khami rang kachak da kham khan loan an lata chu rang kachak chu ton somli pasari chu London ala India poisa India rang kachak kha India din mun chu minimum reserve system an tia kha danan siama hemi paper currency hemi lekha currency himo tuna poisa leng vel hi hey tuna point akta poisa India ram pum puya poisa leng vel hi 200 crore gold rangka chakin a guarantee ni tuna kan poisa leng vel hi lutna nei ta ni chu he India poisa chuan abang chu hemi hi rangka chakin a guarantee tatlat ma sengin tuna hemi America dollar hi an ronti
ral ania hetiang ang poisa le kha poisa mang to lo tura kan ti chon man lai Isu Krista te hun lai Nebuchadnezzar te hun lai man lai khan an poisa kha rang ka chakani khamo kha Nebuchadnezzar ka pe kha chu nang hi rang ka chak lui nin te khan an poisa kha rang ka chakania tin Medo Persia hun lai khan an poisa an indor na kha tangkarwa te chuan Greek khau khan lo lal le khan an poisa kha lo brass kha bronze brass khan mangta ta chuan Rome ho an lo lal khan thir tuna India hen kan poisa mani thir anoi hi thir ani himo khatiang ang system rangkachak system in tuna hen kan len tu mani tun financial reset a chu ramchen khatan re theisia ramchen khat an house sen ting en chorwa lang ite khamo rama rangkachak lo nei tlem khachuanin an re theita don ani rangkachak an mang don an tiamo bitcoin ti hin sangai ta no bitcoin le rangkachak system hianin insum don na ton hi ron siaman tumta ta khanin internet te Indian monetary system Reserve Bank of India te na anron chuat ka chiarna chuanin India ram hi chu hemi new monetary system poisa kan mandan system tharan siama chuan India ram hi chu atlu chhelu tuk lawanga bang chu rang ka chak kha kan lo nga in tin hian rang ka chak khenga mazat an lo nei ta veka abik taka vai ho jinga mo mase America khut chu athletes atlu chhelu tuk lawa karin na chu 2006 kan ho tu ta kan America rama min tiramo training turin capital markets zir turin ni somli panga International Law Institute George Washington DC Georgetown khanin khovel ram mi sang ten en khane poisa lampang finance lampang khoi ho kha kan kal khoma khata khanin kan ho tu te khanin America ina rang ka chakan da khol na khanin min shwayane New York khopui khu an Federal Reserve Bank headquarters om na ne mo khata khan min shwai lu ta lei nuaya khan chong thum nuai thir cha lutuk nuclear explosion pom se ati chat thelo khop abang cha thir chunga khanin rangkachak khan ta chawa ton kan zo khanin ton sang ruk chu inde na kan nei chu ton zaruk vel mo ton zaruk zasari vel kan lo nei line chu ta chuanin ton sang ruk oi ka chiang to lo chu tiang vel ma se ton sang ruk sang sariang vel rang ka chak hlang 24 karat gold he tiang e te na lian kha tiang wai ma ya min han choi ve tira ka thir phei khok vek kan bu na mo kan thlau pal khan kan ke kha sop vek don sia thir phei khok vek nen khan kan lu ta volt chunga oi kan tang te po kha lom kan min try lu ta min khoi tira kan choya pakhat kan an choi rengot po kha crore nga manani block tia tom lut tuk kha ta khanen andani ta chuanin mundang apolo men tia kha Fort Knox chu tiang za rang ka chak lo man dan tia Fort Knox chu Kentucky ne mo Kentucky state chu military installation military US military ho omna nia khata kha chon New York City ai na atlem zo kan tinge mo tam zo kan ti ta le ka chiang to lo not kha ka siam veka aturulu to kan rang ka chak nga zia chumo ani chon kha khang te kha kan zo the na great reset kami han din thar le na kha lo theng ta po ni ta se America chu tla chhela tuk do no ti na orang ka chakan nga an
nga lu tu karang ka chak chu tin zona kan chu ko vela number 1 an ni ta mo pakhat na kha Americania metric ton sangriat vel rang ka chakan nei mo apani na chu Germany te chuan khajang ram kharon in dot ta ta ani chu ti ni chon lokson ka hiat chak em pakhat chu mo chu ting chuan kami rang ka chaka khan local le don taila currency khamo local le don tas ani le mi ho sa ho tak hi entin nge an tlan yam doi the nei lo mo tlan yam doi the ye chu mi mal ho sak na kha rang ka chak kha ho sak na kha lo ni ta don mo chu kan unau pa hi Reserve Bank of India mani lo ka retire nya ama kha Reserve Bank ka top pahan omani regional director nya regional director chu a top khami chunga kha chon regional director panga vela no ma chunga kha chonin governor ani tamaya governor kha chu political appointment ani tamo an mani service tan chote to at asang beran tlenga ha mani khanin kan paron bia hey paisa te dan te danglam zo vek don ania ke po ka paisa hi bank ka da du to lo kan po ka paisa hi thive kang atia ina ka kol te ron tia chu Reserve Bank chuan thil hriat chun heng hi an ti tum ti heng hi thuru kan ni lo mo an website a kan kal chuan heng hi a mu te ta ve ka hei hian tumani temi note hi ti thia rangkachak back chau I hausak na khate tura ni don ta ne chu tu na I ATM base kan ti manga ke mani account na paisa ompo kha cash wala chok to lawin cashless society kha lo theng to don ni mo chu ti ni chon eng tin nge zirchian ala nga ya chu kala zirchiang cha man lo mo ma se chu paisa kan kol aya khan bank ka chuan kan rakachak ang hlut na kan nei don to ti na ne ta ni kan ka chak hlut na nei ang za zel kha den ka chuan bitcoin ni kan nei don ta ni chu kalak cho du hun de ka man du hun te kha chu I khami ka rang ka chak bank ka kan nei call man hu bitcoin ang zel ha kan nei don ta a chu ti ni chuan hami cashless kan ti paper money hi alo bo chu he chu ti bo an tum chu ti ni chuan ni chuna kan soi a new world order manga I sakolina lele khap na po kha avai na zom nai si ve ka ti chu nya chu wan chon to na paisa faya hetiang currency bank ka da te kha aron thi kha chon thi ta vek mai aron ni don kan local si lo pe chu tro chu wan chon mi house pui kan ti ta po hiang ma lo pan ni thei ta in lo ram nei thara ma se ram lo nei te kha luta mo rangkachak lezok te rangkachak local te lutani luka bung somni pakat chang somni panga tanga somthum paruk kha khonga itakin heng hinga tinge kan soina chan kan hun thlen ton chho hi hun to pani ti hi soi ka du ni helaya ka du lai ber chu hei ngai ven ro ti hi ring tu te chon kan lo thlir tur ni khovela khan nge thil lo thleng tu na hian chu thil changes aron in lum leta thil aron in thak pul mai sia khami la ya khanin kan lo muthu mai anga ni tin ei khosak bol ti to ro khatia nga lo boi mai engma ngai sak lem lo ei lu tu ka mo zurui te pon in lo amanga zurui te kha chon engman ngai sak don lo khatia ngai nom lo nan ngai ven ro aron ti lai taka kha tha ka tia mo film khur ti kha chu kan muthu tur ani lo ti na ni chu khowela thil thleng kha kan hreve kar tur ani kan har tur ani khowela nge thil thleng enge helama thil thleng kulama ngen soi ti kha kan ngai vena kan hria tanga ya tin ngai ven ro ati ti ta ni kan ngai ven chuan kan hrenge nge yang ani lom ni kan ngai ven lo chuan in kan lo ei vak anga kan lo in vak anga kan in nei anga kan fa te kan in nei tiranga kan hlimanga kan mule ringot anga ni tin khosak boya kan boyanga helai kan khovela thil danglam na lo thleng mu pa shelovin khamini khanin thangangin min ok don ani
chu mi chu ring tu te Mizoram he chu hei azaza Christian te kan lo ni wangin bai kan Bible pathian tuin ngai ven ro alo te wangin ngai ven hi kan ti tur ni hei hi kan duty ani kan ngai ven tur ani hriat kan tum tur ani tin tun lai a hianin information hi hriat tur hi a in tlang zarna sa taw lutuka thil in thup reng a om to lova in thup reng po kha iswa khan in thil in thup reng chu hailan lovin a om lowanga lo tia in hailang vek to nasalut tukin jesuit chawin an thil ti tum an thupa ma se tuina moron hailang tu khan om zelani ha wang khan in Christian te chuan in heng hi kan ngai venanga kan hria anga tin henga maron latu tur chu heng tuna kan soi zong te World Economic Forum abik takin maron latu tur te chu World Health Organization WHO UN United Nations kha tunge ro re lang te kha kan ro rel na phong kha tu kuta nge omang te kha UN hianin United Nations hianin aron khal don ani tin poisa lam pangron chalai tur te chu International Monetary Fund tin insum don na ton kha ron regulate tu tur chu World Trade Organization le Organization of Petroleum Exporting Countries petrol chu ti topan tum don ta ne khang te khat na men lo ni don ne khawela til danglam aron ni pup mai don kha ta khanin la ya kan lo om mai ang ma ngai sak lo kan lo om chanin min ron ok chat mai don ani hei hi soilan he trulin ka sia a ke po chu ti em thiam le ria po kan lo ma se ka ngai vena wangin ka sia thiamang tok ka anin share hi a thain ka sia a tuma engma se tak kanum chuang lo mo ke po chu ti em sia ni lo ma se ngai ven na ka chuan enge motlem ka chu kan lo soi ve thei de wa ni tamai ani kha angai nom le maya kan thret ngai lo tha kan thria ni kan soyang khan finance lampanga te thu taka lo thok to ani wangin a soi te kha minol puina kan soi ve thei lo thil te ni a chu wang chona beng war thak le a hakan thret ngai lo te soyang khan min zomina kan han chui ve phak lo rang te po khan noi han thil via ze lama khan kan van nei le maya khating thret thei kan om te kha tudin an soyang deuh khan heng te hian hun top ati nai maya hun topa ron thleng tur thil rang ngai ivina tul zia heng te hi in mu chuan ta kula in san dam ni chu nai to ni adila li chuan mo chuwang khang thil rang te khan lali swalo kala ti nai to ni ti kha pi some pon heng an boi pui chan te po hi ni lal pa mi te in bo sai atu to zia khalai kha ni pon ron au pui chan ania ni tan po khating han soi vek ka thil nuam pon ni lo mai thaya ama rojulal pa mi te kan muthuk na ta ngai vena kan hara hun to ni ti in tunai thil thleng mangin min han kai har ani bera ti chuan new world order chungchang kan han soi ranga kham sa khuwa pakhata in sui fin dan te kan han soi chho to a tin tu na khan sarkar pakhat noya in khai rol dan tur sum le pai te po ang khathan mana khating anga han om dan tur te tin kan paper money tu na poisa lekha kan man te han noi re a rang ka chak lut na han man thar le dan tur rang te kan han ngai tha a chu new world order ena ron tum thil theng thei lo tur ngai theng chho mek si chu ani bermaya tin chu min new world order project pakhat chu han soilan le du na ya chu zirna chungchang manga kan thinlung rilru ngai to na new world order ina min han kai roi da na kha han soile sa thain ka ria ya lekha zirdan chungchang hi athara kalpui antum leta October ni sompanga sang nei khanin Global Compact on Education te meeting kha Pope Francis in a Kowa Vatican a kata khanin khovel leader ho zong kha ko khomin thil tumpanga anron ti chuak ta ni khovel pumpuya thlen thei tor pakhat na chuanin
mi hring za om na hi mi hring za om na hi kan hum hi manga kan za don ani te ta ne human dignity hi kan hum him tur ani te kha chu ti kong chuanin kan tu le fa te chu le kha kan zir te rang an ti ta pan hi na chuanin ram le ram hi kan in mamo ram pakhat hian mani ram chau a in kol tur ani lo aman mani tat mani ram te kha kan ti tur ani lo wa kan in mamo ton vek te kha kan hrianga tin mi pui mi zong kha an ti nge nyang kan soyang khovel pakhat kan neya chu khovel pakhat chu kan in nei chhun ania kan chen na nei chhun he planet hi kan nei chhun ani wangin kan vai hian kan in mamo ton a rangin kan om theilo te hi no pang kan hriat kan zir tir tur ani an tia pathum na chuanin mi hausa le na mi chak in mani ma sial devin a om tur ani lo tumru na ringot mani ham that na turata na tumru na nei ringot poka a thei to don lo ti kha inzir tir turan ti ta ne chu mire thei te kha kan kep vek tur te na ne chu kha chu he mi om ja chu socialism ane mai he socialism doctrine ani ta ne mi chak mi tai ma le thok thei vak lo mire thei thok thei vak le thok thei vak lo te na in chorwal vek tin he khovel in khovel dang he aya thazo ka om ti inzir tir na hi kan ti top tur ani he khovel bak ki khovel dang om lo he aya mun nuam le mun thazok be sei tur om lo te hi kan fa te no pang hi kan tu tur ani chu ka ngai dan chon he Christian te chon he khovel li kan in ani lo kan te te ro het mi zir ti ra chon he khovel li kan in nei chun ani an ti ta ke ni chon khopui dang asatu chu pathian chu khopui siam tu chu pathian din tu chu pathian chu van rama ni khopui Jerusalem thar te kan ena anni chuan ani lo khatiang ngai tu na kha kan ti chevek tur ani an ti ta ne khatiang kha no pangril ro kan tu tur ani lo pangana chuanin mimal ni na hi kan ti chevek tur ani an ti ta ne chu ngai dan in ang vek sa ko in ang vek thil in ang vek in cheida po in ang vek mani ai individual te kamo mi mal ne na ka tu na po vaccine na po mi mal ne na kan ti chedon tin kan soi deu kamo ka tiang ang deu khan he ta po mi mal ne na culture kha kan ti to pangan te ne chu heng te hi lekhan in zirtir na chuanin tin nu le pa hian fa te hi ina zirtir an phal down lo sikulan da ve ka ngai kumthum noi lampang cha kha inan oman phalanga kumthum ma china chan sikulan da ve chu heng zong khan zirtirang brain wash ang dewani chu nin ka she mai ke chu ka mo dan chun chuti ni chuan no panga tanga bulam tran chuan thalai local soje la po control chun dom sai don ni mo trom bo ni se attitude ka mi thiam tak tak ni an ni ang ti kha ring thaya khang kan de ring thuak kal mong le ring thuak in na a ei zong ta kha an zir thiam le ang ti kha ring thaya khang mang khan ni world order chu anom kalpui don zirna kal tang te pon ti kha pi so mi sei dan atang khana re thein ka thia tin he an thu han ban re reng kha thu mal han ngai chik lo chuanin a that mel ta ve ka ni kha wang kha ne chu i soin bu mai nom lo nan film khur ro te kha an thu ron man kha tu na han kha chik bak lo chuan enge poina enge that lo na kan ti mai ang kan chik lo chuan ma se nen chian khan han ngai to chena ril ru han se na han ngai ven che khanin dik lo khom tatlat ani anomom ne mai
zanin chu kan hlok tun tum thir tu te hi kan hlok lein ka ria a chan chu kan thiat ngai lo tha kan ria a azir chun zum zel du tan te po Google a azir chun zum ve zel theya a sar zum theya chuan bel chian tol takin mani kongin mani du da nangin azir chian ve zel thei ni khang te kan lo thre zelanga tun tum thir tu te kan beng war pha rin na kong abo kan in so nge pha po ka be seya kan muthu na ta kan har thar te po soi tu kan komber pi so me du ang tak khan kan har thar le zuala kan ngai ven te po thul le ni tun tuma kan kom na chu kan tu tok don mayanga atopa engemo han soi bel do nei chon pi so mi kan so manga chuan kan hunte kan li tok mai don nia soi bel tor po ka nei to lem lo be kan tok mai ro se le alom ome zan ina hun thado mai hei pi so min minan pele a kan lom le maya achunga hian lom thu kan soi le du a ti chon hein kum na hi kan article zel do na subject rang soi tur kan kum ber pi so mi hian ala nei tau maya chu rang kan lok pui tu rang presena lam pang thu cha te tin hun nung thu cha rang te nangai thak tu kan la nei tau maya lo chang la kan ron pe chuak le fo do na ti chon he video po hi a pe chon zel thaya ti chuan I chung khat lai na then tha I du apiang te lo share dar zel turin kan an som hal che a tin zo nai nei ni chuan komena khan du to kin zo na ron zo thaya tin ingai dan te po ni vek bi kher lowang mi mal ngai dan te ani ti te po kha e ranon le ila ti chuan khang te kha lo zir bel zel thei ni ti kha kan shel chup don nia chong chai na in kan hunte an khar ange lalpa in kim ti thei ton dar kara khan hun nunga ta na imi te ta na ipek thupoi mo em mai episomical tlangin kan hanzir ho le theya hun thamin pe ga wangte kan trong trai nai chana wangte kan lo me I lo kal le nai to ta ka hian min bo seila imi te chu hara ngai vena in bo sei turin min du ani khang thu kan ngai thla ka tang te khan min kai harla tuna kan ngai thak mek na tang te hian min te har thar le turin I khoina kan di le eng kim ro puinan kan di le kan soi sual te kan ti dik lo te omani chuan min ngai dam turin le mal min so ma he video hi min ti thiang nim sak vel turin min mai tu so kristanin tiang min kan di le